kala e meɗen faalaɗo heɓugol joddi sa hoori balɗe ɗiɗi nyallal haraɗa mari joddi balɗe ɗiɗi, sa hoori balɗe 50 haraɗa mari horuɗo joddi balɗe 60 musidɗo julɗo. yani siɗa faala multipligol ko horata kon, nelaɗo sallam ɓe maki man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a. nelaɗo maki kala e moɗon ƴettuɗo geri ha wakkili huntini goto e horuɓe Allah ɓe, huntinɗa goto haray nden nyande hiɗa mari baraji horuɗo on horuɗo mo huntinɗa ɗon hiɗa mari ɗin baraji ɗon tawa kankadi o uytantaki e hunde. ko ɗum woni si a hori an a huntini goɗɗo andu hiɗa mari baraji horuɓe ɗiɗo. nawa sa hori 2 jours sa jokkiri ni balɗe 30 nyande o nyande a huntini goto andu hiɗa mari balɗe 60 horade so tawi a hori balɗe 30 maɗen fo. subhanallah. lare moƴƴere andu ten noon nduɗo lewru hakke ko ndu teddi kon, hakke ko ndu mawni kon, hakke ko gollugol moƴƴereji ɗin e ndu lewru mawni, nelaɗo sallallah sallam e maaki ɓiɗɗo adama so ari ka hoore leydi ɗo kala ko o golli e moƴƴere si hewtayama nyande dargal o hetta e golle makko ɗen automatiquement. iɗon andi ɗo yo dargal ngal darade, ɗo yo nyawore nden fuɗɗade, mo kala hendoto ko wiyete kon enveloppe golle makko ɗen ɗum ara yanaka dande ma automatiquement, ma ɗum yanaka jungo ma. ko ɗum Allah daali fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu lokkugo inni wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. idan si daroyama yeso Allah dargal ngal fuɗɗama ɗo ya noddede taw ñaweɗa kala ɓiɗɗo adama golle makko ɗen enveloppe makko on aray e makko automatiquement. kala ko golluɗa woni ko boni woni ko moƴƴi a yiya ɗum no aray ma, ɗum ɗon ko automatique. nelaɗo maki illa sawm, si wona nduɗo lewru teddu ndu, si wona baraji ko waɗɗa kon e nder ɗo lewru sumaye, si wona korka ko horuɗa kon. mo horani Allah horiri sabo Allah pottitike boneji ɗin, wakkilike yurmini mofte nelaɗo ɗen, yurmini julɓe ɓen, yurmini jeyaɓe Allah ɓen, ɗaɓɓi moƴƴereji ɗin ɗaɓɓiraniɗi Allah. nelaɗo maki ɗo se a hewtoyi kala horanɗo Allah subhanallah, Allah waɗay ɓe list kala tawnoɓe horani Allah, o noddira ɓe goto goto, o inna an arɗo ko min yoɓatama joddi ko horunoɗa ko. idan depuis fuɗɗiɗa horude an musidɗo, si tawi Allah no jaɓandema ko horuɗa kon woni ko sumaye, woni a watti ɗon nafilo joni innen a hori sumaye, a hori jeego juldandu, a horay tenen, a horay alkamisa, a horay nafilo, Allah paakoyay ɗum ɗo fop, o waɗa ɗum ɗo fop e cache goto, o noddama an kaari ɓiɗɗo kaari, o inna armi yoɓama. musidɓe julɓe tedduɓe, on no wiyeten hande si tawi wonɗon ka maison blanche ma wonɗon hande palais Mohammed VI laamiɓe, o inni ar min tigi mi yoɓete hande, lammari komi yoɓatama men an men. kon no wiyeten ko honneur hombo heɓata ha ɓe noddama an a miskino simple, ɓennama ya arka maison blanche, lanɗo on no falama signande cek, tawa kadi kanko jonnatama on cek. est ce que ɗum ko sama kala no kon ɗum no wiwɗen si tawi ko wiyeteɗo Allah taguɗo leydi ndi, tagi kambugu, tagi aljanna on, tagi piiji ɗin fo musidɓe julɓe tedduɓe, o wiyeteɗo Allah taguɗoma an tigiri taw jooɗi miijitoɗa billahi aleyka no Allah tagirma no, ndara ɗi leeɓi ma, ndara gite maɗe, ndara a fop maɗa ha gasa, tuma o noddoyma o inni ko ayyo kaari ariɗo mi jonnama joddi ko hornaño ɗalan kon ka aduna. andi o nelaɗo ma kaali ko ɗum ɗo yoɓoytama ko par ce que joddi ko hettoytakom, hay goto wata déterminangol ma ɗum, ko Allah tun andi, ko Allah mari kon lannata musidɓe julɓe tedduɓe, ko Allah mari kon lannata. Allah ko mawɗo, o andi kon to mijitoɗen seeɗa, sa dari ndi leydi ndi wuruɗen e hoore muɗum, ko combien de millions de personnes wuuri e hoore ndi leydi hande, ko autoje ko woni e hoore ndi leydi, e cuuɗi ko darna e hoore ndi leydi, yani kala ko waɗa kon ka hoore leydi ɗo, ha joni en ɓiƴaki ɗo taw, ha joni no heddi ka yahata seppa, ha joni no heddi buruji ɗi darnaka ka. joni noon Allah o wi ndi leydi ko leykal gokkal ni planète leydi, hay so ndaari portoɓe scientifique ko ɓe jangi kon, ɓe wiye leydi ndin ko planète tawaɗo e ɓurɗo fanɗugol ɗon, par ce que o planète leydi ndin ɗo no fanɗi ɓuri ngenage, no fanɗi ɓuri lewru ndu, ko planète tum fanɗu kunni. si Allah no wi kun ɗo tigi no fanɗi, o wi noon joddi ko yoɓoytama kon aljanna, ko joddi tawde eɓɓore mum ala, musidɗo julɗo tedduɗo, wallahi ala ko hanuɗen jiñande ka aduna ɗo hewti mayugol naata aljanna, ala ko hanuɗen dogande, ko hanuɗen weltorde ɓuri ɗaɓɓugol aljanna Allah. ɓay kon ɗum fameten buy atino ken ɗo ɓe yahino musidɓe julɓe,
enen ɗo kadi en accay ɗum ɗo yahi. So ndaari Amérique on ndaari Europe atinoɓe darnugol ɗi building ji ɗi étage ji ɗi sutiɗen ɗo hay lagine kamen hannde so ndaari secture génération makko on atinoɓe landagol indépendance déclaré Conakry comme capitale. Est-ce qu'on fami? En nani inde général de Gaulle en nani inde Hitler ɓe fof feƴƴino ɓe fof arnoɗoɓe tappi ɓernde wi ɓuri maɓɓe ala wi ɓuri maɓɓe ala ko ɓe gollanno Europe ko ɓe gollanno France ko ɓe gollanno Allemand ko ɓe gollanno Amérique ɗum no heddi ɗo ɓe yahino newi ƴiye maɓɓe ñolino fami. Awa enen kadi ko wonɗen doggugol ɗo waɗen ɗo fop billahi wa wallahi wa tallah en accay ɗum ɗo ñande go taw ko fi ɗum ɗo wowlete yahi kono ko luttata wo ko waɗanden Allah subhanahu wa ta'ala ko hare musidɓe julɓe tedduɓe en bonni Allah ko ɗuuɗi en yeddata ɗum wallahi en wawa yeddugol ɗum en falji ko ɗuuɗi en waɗi bakkatuji hewɗi musidɓe julɓe Allah ɓannani en soma yo newnan en gollugol ko yiɗi o yarli ya rabbal alamin en torke ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newinan en gollen ko yiɗi o yarlita ko yiɗata en naten aljanna wiwɗe ndelaɗo maaki kala e meɗen huntinɗo horuɗo himo mari baraji honɗum horuɓe ɗiɗo musidɓe julɓe tedduɓe leydi ka Allah itti en ɗon enen ko leydi ka tata moƴƴere no wawi heɓade moƴƴa wallahi iɗon andi no wodi e leyɗe goo fi kala ɗe ɗuuɗa taw hay siɗa faala ittide toon sadaka amaramo jonna buyi enen noon Allah no waɗi leydi ka iwɗen ɗon koye miskinɓe e iwɓe kadi e leydi miskinɓe ko noon Allah waɗiri en fi kala jawle no heewi ka leydi meɗen kono tampereji ɗin no ɗuuɗi e meɗen idan haray wakkilo ɗen wallahi musidɓe julɓe en iwi Afrique ma en yalti ka leydi meɗen Fuuta Jallo hande eɗen saaki adunan fof si e meɗen go no Angola si e meɗen no Amérique woɓɓe no Europe hiɗen weltani Allah tabaraka wa ta'ala hiɗen weltani mawɓe meɗen ɓen en anda ko honɗum e dewal ɓe waɗanno Allah subhanahu wa ta'ala en anda ko honɗum e du'aji ɓe ɗaɓɓani en tawa hande hiɗen ɗo kono hiɗen wakkili rewgol Allah tabaraka wa ta'ala hiɗen wakkili jokkugol dina ko taruɗe mawɓe meɗen ɓen ko hiɗen andi ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe moɓuno ɓe sahabaɓe maɓɓe tawi ɓe fokkiti gere e feraɓe no ɗaɓɓiti ɓe tawi fewdo on sa ko fewdo tampere musidɓe julɓe tedduɓe fi tuy en andu waɗugol sadaka ko ha honto moƴƴi ka Allah tabaraka wa ta'ala nelaɗo makani sahabaɓen fo awa ɗo noon en fokkiti waɗoygol ɗeɗo gere yimɓe men ɓen no tampi sahabaɓe am ɓen hiɓe fokki ɓe wakkiliyagol kono ɓe ala ko ɓe ñaama ɓe ala ko ɓe waɗɗo ɓe ala ko ɓe piriroya ɓe ƴawi ka gangunal maɓɓe ɓe maki ko onon yo sahabaɓe ko hombo e moɗon waɗanta Allah waɗana ɗeɗo arme sahabaɓen fuu mo kala yeƴƴitinayi moɓoy ko mari o addi ko nden ñande saydna aboubacrin ɓe natoy ka suudu maɓɓe ɓe moɓi kala ko ɓe marno ton kala ko ɓe marno ton ɓe rondi ɓe addi ɓe joni nelaɗo ɓaynelaɗo yi ko ɓe addi kon ɓe maki ya aboubacrin maga tarakta li ahlika ko ɗum accanɗa ɓe gore ma nden ko honɗum accanɗa ɓe gore ma nden senna aboubacrin maki nelaɗo hande komi accani ɓe gore an ko Allah nelaɗo makko on pet kala komi innori mi addi ɗo tawi ko fi honɗum ko fi yahugol ɓantoya dina Allah kam enen hande ko wuruɗen ɗo musidɓe julɓe wona ƴettugol kaafa yaha ferto dande goɗɗo wonɗen la na ɗum wonɗen hande ko enen kadi ko ɗo marɗen ko manifeste en hollen Allah subhanahu wa ta'ala Allah menen kadi si meɗen tawno fewno nelaɗo min waɗayno ko sahabaɓe wanno kon si meɗen wuruno nden ñande tawa meɗen marno ko min itta Allah min ittayno min tawaka fewno nelaɗo min ittanali sahabaɓen kono Allah menen kadi min daroto ha windamen e moƴƴuɓe ɓen ka honɗum ka lewru sumaye ɗo walla o zamanu amen ɗo minen kadi min wallitoto tampuɓe ɓen nelaɗo sallah sallam maki irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama